Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Uyu ni umwanya w'amakuru akomeye arimo kuvugwa muri iri joro ryo kwigenekerezo rya 17 rishyira igenekerezo rya 18. Muri aya makuru yacu dore ingingo nkuru tuza kugarukako. Abarwanyi ba M23 ndetse n'abarwanyi batwirwaneho barimo kubyina intsinzi, barimo kwigamba ko bamaze kwisubiza agace ka Puwezero. Ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabereye mu Minembwe. Igisirikare cya Kongo cyakubiswe kirirukanka. Abasirikare b'u Burundi barenga 200 biravugwa yuko baguye ku rubuga rw'intambara muri Puwezero. Muri aya makuru yacu turaza kugaruka kuri iyi mirwano ikomeye yasize intare za Sarambwe ndetse n'Amadubu bigaruriye agace ka Puwezero. Ni mbere gatoya yuko amasaha 12 ari yasigaye ngo agahenge gashyirwe mu bikorwa. Turabigaruka ko idonido muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko imodoka y'igisirikare cy'u Burundi yari itwaye abasirikare b'u Burundi yaguye muri ambushi maze ikaraswa. Abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana barashe imodoka yari irimo abasirikare b'u Burundi. Ni mu ntera y'ibirometero 3 mu majyepfo y'igisagara cya Uvira. Amakuru yizewe aravuga yuko abasirikare b'u Burundi barenga 27 baguye muri iri sanganya. Amakuru kandi akavuga yuko abandi benshi cyane bakomeretse. Ese ninde wateze iyi modoka y'igisirikare cy'u Burundi? Ninde warashe kuri bano basirikare? Ibi nabyo ndabibafitiye idonido muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko ubwato bwa Kongo mu kiyaga cya Tanganyika bwakoze impanuka ikomeye. Igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bashyize ubwato bwinshi mu kiyaga cya Tanganyika. Uyu munsi ku igenekerezo rya 17 ubwato bumwe bwa FARDC bwakoze impanuka ikomeye. Ubwato bwarohamye muri Tanganyika. Ntabwo biramenyekana impamvu yatumye buno bwato burohama. Gusa amakuru dufite aremeza yuko nta musirikare wa Kongo wapfiriye muri buno bwato. Ubwato ngo bwaba bwagize ibibazo bya tekinike. Nabyo turabigaruka ko idonido muri aya makuru. Aya makuru yose ndetse n'ayandi menshi ntababwiye ndayabafitiye muri aya makuru yacu. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amakuru yacu mu nyemerere tuyahere mu burasirazuba bwa Kongo. Muri kano kanya turimo kuvugana, intare za Sarambwe ndetse n'Amadubu barimo kubyina intsinzi ikomeye cyane. Ni ibyishimo bikomeye cyane ku ntare za Sarambwe ndetse n'abarwanyi batwirwaneho. Amakuru yizewe arimo gutangazwa n'abarwanyi batwirwaneho aravuga yuko ku mugoroba w'irigenekerezo rya 17 bigaruriye imisozi yose ikikije agace ka Puwezero. Ni nyuma yaho ku isaha y'isa 5 z'amanywa kuri irigenekerezo rya 17 intare za Sarambwe ndetse n'Amadubu yatwirwaneho bari bigaruriye agace ka Puwezero. Ni muri teritwari ya Fizi. Ndasubiramwo. Uyu munsi ku igenekerezo rya 17 ukwezi kwa kabiri intare za Sarambwe ndetse n'abarwanyi batwirwaneho bigaruriye agace ka Puwezero. Ni agace k'ingenzi muri teritwari ya Fizi. Aka gace intare za Sarambwe ndetse n'Amadubu bagafashe nyuma y'urugamba rukomeye cyane. Kano gace kafashwe nyuma y'urugamba rukomeye rwamenekeyemo amaraso menshi.
ku isaha y'isaa 5 z'agatondo ku isaha ya Goma ndetse na Bujumbura. Uyu munsi ku igenekerezo rya 17 nibwo abarwanyi batwirwaneho ndetse na M23 batangiye gutangaza ko bacakiye agace ka Puwezero. Ni agace k'ingenzi cyane. Umuntu urimo kugenzura agace ka Puwezero abarimo kugenzura inzira zerekeza mu majyepfo ya teritwari ya Fizi, abarimo kugenzura inzira zerekeza muri Baraka. Amakuru yizewe aremeza ko imirwano yabereye muri Puwezero yari imirwano y'injyanamuntu. Hari hashize iminsi irenga 5 imirwano irimo kubica bigacika muri kariya gace. FARDC n'abarundi bari baratangije ibitero bikomeye cyane ndetse bavugaga yuko bagomba no gucakira centre ya Minembwe. Gusa byabataye kuwa amazi. Uyu munsi ku igenekerezo rya 17 intare za Sarambwe n'abarwanyi batwirwaneho bacakiye mu buryo bwuzuye agace ka Puwezero. Imisozi yose ikikije agace ka Puwezero irimo kugenzurwa n'abarwanyi batwirwaneho ndetse n'abarwanyi ba M23. Yabaye intsinzi ikomeye cyane ku ruhande rw'abarwanyi batwirwaneho. Kwabaye ugutsindwa gukomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya FARDC n'abamayimayi. Za video zafatiwe mu gace ka Puwezero zirerekana abarwanyi ba M23 ndetse n'abarwanyi batwirwaneho barimo kubyina intsinzi. Abarwanyi batwirwaneho bafashe za video bari ku munara wa Vodacom. Bagaragazaga neza ko bamaze kugera mu gace ka Puwezero. Umunara wa Vodacom ni ikimenyetso kizwi cyane mu gace ka Puwezero. Intare za Sarambwe ndetse n'abarwanyi batwirwaneho bifashe za video bahagaze neza ku munara wa Vodacom. Amakuru akemeza neza ko FARDC n'abarundi babonye ko urugamba rukomeye cyane maze amaguru bakayabangira ingata. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko imirwano yabereye muri kariya gace yahitanye abasirikare benshi b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi babarirwa mu 200 baguye ku rubuga rw'intambara mu Minembwe. Amakuru kandi aravuga yuko abakomeretse nabo babarirwa mu 100. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi akemeza neza ko imirwano yabereye muri kariya gace yahitanye abana b'u Burundi ku kigero cyo hejuru. Abarundi bitaye kuri songoye. Intare za Sarambwe zabishemo benshi. Ngo ni igihombo gikomeye cyane. Amarira n'imiborogo bikomeje kwiyongera mu gisirikare cy'u Burundi. Ibingibi kandi bije bikurikirana n'izindi modoka z'igisirikare cy'u Burundi zaraye zitunda imirambo y'abasirikare b'u Burundi biciwe mu misozi miremire ya teritwari ya Fizi. Hari imirambo y'abarundi yari irimo kuva muri Uvira yerekeza i Bujumbura. Ibingibi nabibagejejeho mu makuru yacu yatambutse. Mwijoro ryo kwigenekerezo rya 16 rishyira igenekerezo rya 17 imodoka z'igisirikare cy'u Burundi zaraye zitunda imirambo y'abasirikare b'u Burundi baguye ku rubuga rw'intambara muri Kongo. Ibingibi rero bikerekana ko imirwano irimo kubera muri Kongo irimo guhitana abarundi benshi. Abana b'u Burundi barimo kwita kuri songoye muri Kongo. Ibi byose kandi ni inyungu za Generali Ndayishimiye. Mu mirwano ikomeye cyane rero yabereye mu gace ka Puwezero. Ni imirwano yasize intare za Sarambwe ndetse n'abarwanyi batwirwaneho bacakiye agace ka Puwezero. Abarundi ndetse n'igisirikare cya Kongo amaguru bayabangiye ingata. Muri iyi mirwano intare za Sarambwe ndetse n'amadubu yatwirwaneho baravuga yuko bacakiye intwaro nyinshi. Hari ibitwaro biremereye cyane byakoreshwaga na FARDC n'abarundi. Ibingibi intare za Sarambwe zabicakiye. Ndasubiramwo.
za ntwaro zikomeye cyane za FARDC n'abarundi, intare za Sarambwe ndetse n'abarwanyi batwirwaneho babicakiriye mu gace ka Puwezero ndetse no mu micungararo yaho. Intare za Sarambwe ziravuga yuko zacakiye ibikoresho byinshi by'urugamba. Iyi mirwano kandi intare za Sarambwe ziravuga yuko zacakiye matekwa bamwe mu basirikare ba FARDC n'abamayimayi. Iyi mirwano yerekanye ko ibintu bigiye gukomera cyane muri Kongo. Iyi mirwano irimo kuba hariya mu misozi miremire ya Fizi, mu gihe hasigaye amasaha make cyane ngo agahenge ko guhagarika intambara gatangire kubahirizwa. FARDC yavugaga yuko igomba gucakira agace ka Puwezero. Buri ruhande rwari rurimo kurwana rushaka gucakira agace ka Puwezero kugira ngo agahenge k'imirwano kazubahirizwe, ari rwo rurimo kugenzura agace ka Puwezero. Muri iri joro amakuru dufite aremeza neza ko amasasu menshi cyane arimo kumvikana mu ntera y'ibirometero 7 uvuye mu gace ka Puwezero. Hari amakuru avuga yuko FARDC n'abarundi rwose banze gushirwa, ngo barashaka kugaba ibindi bitero ku buryo mu gatondo k'igenekerezo rya 18 ngo bashaka gucakira agace ka Puwezero, maze agahenge k'imirwano kagatangira kubahirizwa. FARDC n'abarundi barimo kugenzura agace ka Puwezero. Kano ni agace k'ingenzi cyane, ni agace karimo inzira zose zerekeza muri teritwari ya Fizi mu majyepfo. Ni agace kari strategique, ni agace karimo imisozi y'ingenzi. FARDC n'abarundi baravuga yuko batagomba kugatakaza. Amakuru dufite nuko barimo kwisuganya kandi ngo bagiye gutangiza ibitero bikomeye bigamije kwisubiza kano gace ka Puwezero. Intare za Sarambwe n'amadubu nabo baryamiye amajanja, ndetse biribonekeza ko ibintu byaba bigiye gukomera muri Puwezero. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa kuri uyu mugoroba w'igenekerezo rya 17, ni abasirikare b'u Burundi baguye muri ambushi. Abasirikare b'u Burundi baguye muri ambushi mu majyepfo ya Uvira. Ni mu ntera y'ibirometero 3 gusa uvuye mu gisagara cya Uvira. Imodoka yari itwaye abasirikare b'u Burundi yaguye muri ambushi y'abantu bitwaje ibirwanisho. Kugeza ubu ngubu ntabwo biramenyekana abantu barashe imodoka y'igisirikare cy'u Burundi. Bamwe baravuga yuko intare za Sarambwe arizo zaba zakoze operasiyo ikomeye cyane yo kurasa abasirikare b'u Burundi. Abandi baravuga yuko abazarendo aribo baba bateze kino gico zino ngabo z'u Burundi. Ntabwo biramenyekana abagabye kino gitero. Imodoka yari yuzuyemo abasirikare b'u Burundi yaguye muri ambushi. Za bombe zatangiye kwisukiranya kuri iyi modoka. Amakuru dufite aremeza yuko abasirikare 27 baguye muri iri sanganya. Abandi benshi bakomeretse mu buryo bukomeye. Imodoka yari itwaye bano basirikare b'u Burundi yahiye irakongoka. Hari amakuru avuga yuko abakomando ba General Makenga aribo baba bagabye kino gitero. Gusa hari n'ayandi makuru avuga yuko abazarendo barimo kurebana y'ingwe n'abasirikare b'u Burundi aribo baba bagabye kino gitero bagamije kwihorera ku basirikare b'u Burundi. Muri iyi minsi abarundi n'abazarendo barimo kurebana y'ingwe mu mujyi wa Uvira. Abarundi ndetse na FARDC babwira abazarendo ko bagomba kuva muri uyu mujyi. Nyamara abazarendo barakaniye, bavuze yuko batazava muri uyu mujyi. Kugeza ubu rero amatohoza ntacyo arageraho. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi yambwiye yuko barimo gukora amatohoza, ngo haracyashakishwa abantu ba nyabo baba bagabye kino gitero ku ngabo z'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo bakomeje kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Abarundi bakomeje gupfa nk'ibimonyo muri Kongo. Abarundi bakomeje kwita kuri songoye.
Amakuru dufite nuko za ambulance zagiye zigaragara muri Uvira, ndetse imodoka za gisirikare nazo zikomeje kwiyongera zirimo gutwara ibiziga by'abarundi ndetse n'inkomere z'abarundi. Hari amakuru dufite yemeza neza ko za moruge zamaze kuzura i Bujumbura. Hari imirambo y'abasirikare b'u Burundi yaraye igejejwe i Bujumbura. Za moruge mu bitaro bitandukanye zamaze kuzura. Ku bitaro byitiriwe umwami Karedi, amakuru aremeza neza ko za moruge zamaze kuzura. Hopitali ya Tanganyika nayo za moruge zuzuye. Kuri Kira Hospital naho ibintu birakomeye. Za moruge zamaze kuzura imirambo y'abarundi. Abana b'u Burundi bakomeje kwitakura isongoye muri Kongo. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri kano kanya, ni ubwato bw'igisirikare cya Kongo bwarohamye mu kiyaga cya Tanganyika. Hari ubwato bukomeye cyane bwa FARDC bwarohamye muri Tanganyika ku mugoroba w'igenekerezo rya 17. Amasoko yanjye mu gisirikare aravuga yuko ubwato bwa Kongo bwarohamye. Nta muntu wigeze aburasago. Ni impanuka yabaye, ndetse bikavugwa yuko ubwato bwa Kongo bwagize ikibazo cya tekinike. Biravugwa yuko ubu bwato bwarohamye. Nta musirikare n'umwe wapfiriye muri buno bwato. Abari baburimo babashije koga maze babuvamo. Amasoko yanjye akavuga yuko ubu bwato bwari bushaje, ndetse ngo bwagize ibibazo bikomeye cyane bya tekinike. Hari amakuru avuga yuko igisirikare cya Kongo, igisirikare cy'u Burundi ndetse na Tanzania baryamiye amajanja mu kiyaga cya Tanganyika, ngo biteguye kurwana intambara yo mu mazi mu gihe M23 yabibashotoye cyangwa yerekanye ko ishaka kwerekeza muri Uvira. Amakuru rero arerekana ko ubwato burenga 7 buri mu kiyaga cya Tanganyika. Harimo ubwato bw'intambara bwa Kongo, ubwato bw'abarundi ndetse n'ubwato bwa Tanzania. Ubwato bwa Kongo rero bumwe muri bwo bwakoze impanuka ikomeye, bwarohamye muri Tanganyika, ndetse biravugwa yuko abasirikare barimo gukora ibishoboka byose ngo barebe yuko babasha kurohora buno bwato. Gusa ngo biracyakomeye cyane. Ubwato bwaba bwamaze kugera hasi ku ndiba y'ikiyaga cya Tanganyika.